Dobrodošli u moj novi video. I ovdje u košilonku imamo maske. I uvijek moja baba dolazi da ih hrani. I onda postoji još vreme i neki hrani dani i trebate da napravite kukšiće. Mi i ja smo pravile. Dobre slatke maje da bi uskrasne masice. Sad sam da im stavimo kusicu. Ako vi imate ispred svoje zgrade i stana neke kuse i mase, možete da im nabavite kusicu i ispred hranu i vodu. Evo kao i mi.